Jonghong krem kro arat ke Asia phan kachuro kepang thira sai ke teng pon em Billy Mohan Khatleri pen hormukiron pon BJP nilip mondol pen executive amai patupon Derbaguri MSC consensi alo Jonghong krem kro along KC pen interaction amai patupon lo lam chakateng si school building tak kimbom lo son si open estate lapen boundary wall da kinang sot musi rong asaratum choning ripon Han Bokapen Birta Life Apran ke Robinson Killing report. Topini Yilitum dak Jonghong bate Yilitum dak krem kro a polling station along itu media tum ke bang pen itu pan ison soni karju pondo se bangso karju long bang ke damtang Desember 17 tarik ani Yilitum along autonomous council CM malang lisar tuliram ronghang banglo lasupen ison soni tu phanang ke chak pen labang so stamenon penang ke pleng pon theklong lo la penalang likewang penajok ye tumda inglong long ke do rong thompi do labang so rong thompi arap setame pinya ani bangke kedam ke bang setame la arbe jang jitik bong ke tum joy ke son se theklong lo alang li phanta chore pomlo la penthu alang li phan kevan bate alang li phan kaching kijithan gado kave abangke nilitum ladak local constituency Dwarbaguri constituency sir recharge to biagai education em in charge alang lipensi labang so akang honang pilo lapenan pars na melang lilong kachirap dumdo wangbom dak rong an nilitum malong hodai lamthi nang pachingi alang li BDC chairman sir koi rong pharagai lapenan partame mandol committee ke japon alangli Sunaram Singnar saragai lapenan partame ladak Dolamara town committee chairman alangli Mongol Singh terang agai lapente alangli risangho pateni tumlong hodai tame lamthi akiminang kethan pon alangli la alangli John Kathar miri tengna dolo la John Kathar agi halang litum pen kaduk kavi piti sore nang pisi ni ladak penang an akipleng dolo tasi ilitum nonamat ladak ke towar bang ke lapu alangli CM ke bang penajok penang an ke ni tum akijoy wan theklong lo ta penitum kenang sot dupik lang tasi lahai ustam alangli YouTube hana ke chaga teng pen ni papleng pon sonte pusinilin penta choning bi tholo tasi nil tumalong nonamat school building stamenon kimbomlo la penon la towar hai hui stamenon klempo puselang listame chak tekang thulo tasi la hui stame pe pleng pon son ni papleng pon sonte ni alang dum aphana ansu se rat stame choro thula la pen non niltum long kenang sot tupik lang niltum ladak rongmongwi lapen teletum dolamara an labang so plot ana towar samin tum ki hang kondo lapenan par same niltum la pajong rong hang arong long stame kiria pam polong stame isi field development ni ki hang dondo la stame ni papleng pi sonte posini nili hinten choningri la pentu nilitum adim stame nitum ke polling station a school la swadim bangke jenike boundary wall pen chenglok la pente ladak open estate lai hui stamil tum hanang pi sonte ansur se alang le phanta rapta ansur se choro thula la penil tum non ke dam tang an ke alang phan choro lo solar ta long lo nitum solar ta menon adon tin ta tum chetang lab lo la selang le phan choro rete un alang liakang hon pen pini nilitum ladak inglong atok anu kidu arat an sitame mane rengdok reng ni sonsi nangman lo ge hai phan stame ile tuma rat ke hodai stame hodai ta aprang si bilo choro pik sonsi dolo ni ligi theklo tengke la penten tum a constituency rong alang li recharge sir education em in charge alang li phan stame alang li phan tame rat tum hodai tame choro pik lo la silasona thaksini tum la towards tame noni tum phan la aliki nang bonai piji pen chenglo kado kawi stani liklem pi sonte ilitum la anso serap ta ko sining chithelang ko sinitum ahim pen nilihin pen chorolo nilimen ke dhonsing group pen nilida krem kro long agambura lo kata nalatum lada nerva pathak la
education ni nanti cakang son doing ba Oh, nil tumhan lapang so network putak panci cak tegang stame non location NKNL stame lapang so network long lela kasi lapang so stame nil pison te pusi matha Greater Lahore Region Bajar Committee pen Lahore Region along Kepangthir asai padupon Kepangthir tangdat aphi KYF poster ta tarpon lo Bajar Committee amai phu bipul tiso chunbang bijoy teron atungsi laso asai japon lo hanjang laso pen bisni lekhe report BJP Langhin Mondal Asai Hemalong Social Welfare Handloom Agriculture Lapen Industry Department pen Hormukiron Padupon Lasolong Local MAC Mate KAC EM Billy Mohan Khatlari VDC Chairman Bir Singh Timungatum Chetongdun Holoni pen Biren Gola Report আজি 13 নং লাংহিন সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলত বাস কৰা হিতাধিকাৰীসকলক কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বিভিন্ন সা সামগ্ৰী আজি বিতৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আজি সভাত লাংহিন পৰিষদীয় সমষ্টি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ অধ্যক্ষ বীৰ সিং টিমুং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ সভাপতিত্বত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি কাৰ্যবাহী সদস্য বিলিমোহন খাগলাইদেৱে উপস্থিত আছিল তেখেতৰ নেতৃত্বত লাংহিনৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা বিভিন্ন হিতাধিকাৰীসকলক এগ্ৰিকালচাৰ তৰফৰ পৰা কিছু সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে আমাৰ সামগ্ৰী অনুষ্ঠান চলি আছে এই অনুষ্ঠানত লাংহিনৰ বিভিন্ন ক্লাবসমূহক ক্ৰীড়াৰ উন্নতিৰ কাৰণে খেলৰ মানদণ্ড উন্নতিৰ কাৰণে ফুটবল ভলীবল লগতে কেৰম বোৰ্ড আদি কৰি তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি ভগাইছিলোঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় 500 অধিক হিতাধিকাৰীয়ে এই বস্তু পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়েহে আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বিলিমোহন খাগলাইদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত লাংহিনত খেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন আৰ্থসামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক কিছু উন্নতি হোৱা আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও জিলাখনৰ লগতে লাংহিন সমষ্টিও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামবোৰত যাতে জিলাখনৰ অন্যান্য সমষ্টিৰ লগতে আমিও আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰে আমি চিন্তা কৰিছোঁ Marjong Club Ahemalong BJP Nilip Mondol Pen Executive Amai Padupon Maipu Bapuram Tiron Kecharipon Amayalong Local MAC Pobitro Rongpi BJP IKADC Maipu Roland Killing Atum Chetongdun News Desk Report You're Alive